الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baadu, kwezi watukufu, mafundi watu wa babatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani ifori mda jaini zilera zinu rijeri ambe ezili yone zabidi zikaye watukufu. Gebidiyo haina mru maranzi nitowe mbuzi tsaini ya jabanu itowe na kwa wanrungu hafao ababa saino kendo nje zabo ngujona ono ndala maungu maranzi ni tebanu garanza ngarongoza wanadamu lelo karturongoza mbuzi na makafiri ngarongoza wanadamu maislamu na mniwe dakanzima hahimi hata na joandisa isanjia handisa majaya abo basangu tojoka u voilà. Une seconde s'il vous plaît. Samahani watukufu. Voilà. Une seconde. Samahani watukufu wa jamalifu. Voilà. Haya. Kwezi watukufu tijabanu ntina makalima menji ya hujani mwambiene ketidoka holi honde situation namna ilio no wandu kayaongwa ukomori ikaulazimu ri dungane daima wanansu wanuranziro usiku wa jana. Ha mara ya saya karna uransi hushukuria watukufu waho mji wa mbeni bezeno goza jirisi wa mbeni zila ikaulazimike watende wazifanya do waikoni wahimewa waneheshe ushahao warejeze le fujari la wadhara usha mnyezi mgojo tukuza mji wa mbeni nemiji hatu yonsipia mungu yahi haulie haumita mihuli do wandu wabidi ike watende waambia zali kuna urarabanu raili huranganyewa mashababi wanu watoka ujawa wahuelesheze biskuti ubalewa wa hali dawana habari mzimbeze mba jezirorofu kutunjia hunu bwazali hauka huu ni kambuzi na mba mizinga wajawa wangamizo wana wanu warita gazi rinjama pefuna nkaya shawa mrengo wa mreme ya koti bangabo mru ya nzuya nikuamba hili wale haringabo mru joka nzani kwa pare risaru wene ukasiti hiru siwa msamilina siwa ikoni khaswa nolo ikoni holiho de akti ya jiri hiyo ni yamado ya vili ngamjobanu nirongoze bajirafidi wanu mitu antanele ya koto baingu wandu wa kwamba wengeda hubi bajirafidi mjombaho hamara ya saya ngonezi wafanya bu Muhammad Bajirafidi weshilio bo Bajirafidi abanga mjo. Haya usiku wa lelo Muhammad Ali Swalihi Mamadou hawaswili bonsi jovanu riwono fotolatilwa daena Maître Ahmad Mahamoudou yabo oyi hamba wedu wa sente oyi hamba wa francome owa ili wa isawa jihundu bonze faranta watukufu. Haizo watukufu gebidiyo rifikiri eza lazimu hinda basa eza lazimu rifanye hindi baada yabo ngari juwawe yauka ngabo selule zilo komori eze seluli hizo ngabo emabavu zenturakanizo rikau waona rikau waishia ija eze nrugo zinu zija zijiri usiku wa lelo tena ngabo zindwaji imewanu kama nzo mndutso ibanu ni voilà une seconde s'il vous plaît voilà Tati Parisa yao salam to
kabasi nafasi ya ulata wakate yakana uyelewa haelewa yatukana uyelewa ukazali inu babo abo yo mana ha aba basa inu c'est bon na misami watukufu sikabuchaba njeni mwambie nyoka emba awembuzi la muishi ya Mohamed Bazirafi Mohamed Chami Dr. Mohamed Chami Mwenyezi Mungu atomhifadhi mahalali yo hakawone sauka ebanu kweli ngamanzoni jue emdojere habari za Komori yauka des discours entendus yando wajuka ushie discours entendus ebanu habari za Komori ebanu nyazali wanyiti yazali ngamdira mjufumu wo kweli yaje yatemro yatefiti na mjwa yauka katurongo haki likaturongo hamsomu katurongo haminji kweli banu mhati yaukana ngamndengao emdo ingurongo wala fumdo tia zenoko yazamba bana apo ngamsaidi yao elezalisi hao ya mwiso tikanzani rongoze mafundi ikayao wasaidi ya zali mabieni ya ukana ebanu kamja soma nasira mba ukana laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab kamja some za hunda fundi twaire za hunda funda Abubakar za hunda haina mndu ya dunga zali wo za hunda betaf yoto sijiniha yoto nja shonga tanyi mlu hasara hunu duniani na nyika mtu aminekenga mtuka hunda akhira husaidia ni silasi ya hanyu harumeli fujaridino abonga madiso mahadisi yangu bana nimwambie nukat lazima nifanye jaba sa babavu mwamba onembeni abonga mtuka ukanti haruma Facebook mdoba onembeni zo monsuti ambeni anamrela sanjale foto mbeni jana skala mina wamba banunge lazimu yo immédiatement richanger ze profil pi arifanye je suis mbeni ça marche hache sina changer photo mimi sina changer photo la ukanani kaza je suis mbeni kai pasa ikena mna yo mtu minti mbeni ngasimbeni ngebilo soe mapesa hatu rifanye ziroko za ufanye mshenzi wai rimtowe rohahe au rimsampanye shambra sana beni change profile boy kanjo change profile mimi sina ushanja hata photo artoe mapesa kenga sina yo wasi owandu wadungo ubaleze mbio wenda baba jam mshenzi ajangu wezo wadungo ubaleze mbio bahari lisela katingo warao ekawo wanadamu walona hamunenti walona akili bayingo ajo utowa yode lazimwe makatirulo na yanu risovo mji wa hatu yabonga madiso abajirafili ranti ya jajuzi la kaurongo wena mna idabala nabe bajirafili tegela hunu nampare bajirafili umumbeshe message yinu bana nampare bajirafili malali yo yeshe message yinu bona mchenzi wa mjomba hotena encore une fois izo yarenda bo bajirafili mnaharama mjomba aho izo yarudi yarenda tena bo bajirafili hapuele jeshi nende liranganya mbeni hamara ya saya yabo maskini bo mroto huona bo bajirafili Allah shango to parisa malaba omiji jaza malaba na mavayuna na mtujo wa mahindu indini ngwatwenda odo hunike urongowe ngwatwenda odo hunike urongo kenga ona rongo utorongo za mjombaho bo bajirafili kenga ona rongo utorongo za mjombaho bo bajirafili ukana hai au jerele jeshi lando bo bajirafili eugerele jeshi lando bo bajirafili lo swala ngamhuzisu hambe eugerele jeshi lila Komori na mwone bana bwa Komori na mwone bana bo bajirafili ngono bo bajirafili we mjombaho bo bajirafili defanya zinwa rangi saka nampare bajirafili aone mjomba ahe nampare bajirafili aone mjomba ahe na direkteri kawo wando anse tarahinu mbeni amanga monabo mjombaho bo bajirafili hangamiza nzuani Medina pia ngwa zichuao hangamiza mji wa Saya besemi jimiraru mali hawangamiza ndo kanza tuna maji hangamizo mji wa Bahani hangamizo mji wa Ikoni mjombaho katina rongo ekati hamabuzi ya msiru
mjomba ho katina nongo kati ya mabuzi ya msiru goshua bajafili goshua bajafili wala mjomba ho ambe ujoni ndio mjomba hangu shaubuli ya mjomba ho ya dowa wanyanyasi wafe pia bo bajafili na bake mduanu ndo na roho shaga we na haki wallahi ngawe na haki shamulabi wenge banu ko moringi ho wandu hamadu anazijana wa mbeni wala basi kabata tukamjomba za hani au bake mjomba mtuje nge banu wandu ngwao banu tambia wana ma na mjuheri sisi za abantu bayingeri jo fungwa be ujore ngensi hatu ujori fungua rita hewa karibu no wandu bukongwa wa ula abantu ruwa duburi abantu ruwa to harumo zeli koli waliyo bari juwao ritengera mbimbisiri ya jumwe kwa mbango jwa swali ya ruwa renga ya bari lao rinjo mazindo ni bako kwa watu wabo mwanzo mazindo ni ruwa renga wa supermarché na mjoba ngwa hunu kati tukara nao ba minga mina waili ni jwa mala waliyo mimi fahari ngabo waili ni jwa mala waliyo haina kati jora babo ngwa jo uona babu ntoje zamba bana wa jo uona izo ndo fani Allah amuga mugana ba windi basira fili wono mjomba ho izo yarenda o ishele sha profita ndo arumezema ulida enda halema ulida udo zunguli adona zali ubulie mjomba wako ya wako molipia halafu wake mji wendo wa hurenga wambe ngodo wa rongole wambe ukana ujoni komela mjomba hangu mdola atoe mawa njoma uduambe borade amani kabati baidu Muhammad amani izo kwa biondo bibo besrafidi izo tuambia kama mina mezikume tiwambiazo ngasina mezikume ukana kengo wambio mndira tai amani endamye mjomba hao ba wodi amenye amani komori taila ngono ezi afera za kivayu mjomba ho ya beho anodo azifanye jana besrafidi izo ndizo rakauzamba izo ndizo rankohambia bo besrafidi ya ukagododo mijini hawa anodo amba ukana amani yo muhimu kamdrantira zingara hindi joelele ya mjomba ho nawe unafiki rikena amani ya rumwensi rijokwelele ya mjomba ho nawe no unafiki wa hanyuri kena amani ya rumwensi yatu basirafili kutwabeza kweli ukana marensi wa fete baticheke tukorende kwa fete baduri watamalia waleze biskutana jiwende zao shashengo abada wa decret spécial ya hanta mbeni bangu wajonza wafanye bagwa mjonjabo ni warahichwa harumato alaqi wamba ukana فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم كم دنجميا دي وكانا غجرات مدمشا غجم تورتويل بس مدمشي اجاله جيا هم سامي لا ميادي ويرنga ukansira ulala naye aroma mfumo sina kufanya jao hurudi hureje dingoni hairumbi fa inna Allah ghafurur rahim nyezi mgu yofirlia yo akaba ono kaisho irumbi wafifanyia mdumshe imnara mkanjondo dawani mimnara mwekantula lanaye basi wakati wajawalejea wenda walala naye hairumbi watina kwa utu watola kandaru bien sûr bahimyezi Mungu yo husamihi fa in azamu talaq ikbala muazimia ndongo zamuoni fa inna Allah samiun alim ayatul kursi mnyezi Mungu hamba ukana Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم gujuweizo mazibeni wamfanya wenizo matataza azalika chakanza ziye dekre akanza yaranganye mbeni ya wate adabu watumbulia ya njia hiyo harudi hamba lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yabo ezilo boimade juma tibanu pia Mwenyezi Mungu uzijokana ilati dekre ya amani na ndugu ila dekre ya kahanta unjembeni uranganye wahutubisa watu wao nikaze biskuti na mikate wahala wazimbe mbaje shiroro kudawena mdumsha huwa habari basi hamba wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah kambeni wa Mwenyezi Mungu zijuu au ngibu bajrafili ante mbashizungu ya hao kengo na rungo ndo zele fujari kafila mjomba hao la ranganyeti ya hatu uleta utetezi no vantara ka il faut la paix il faut hata ulaba uleti ulongoza mjomba rongoza mjomba hao bati rongoza waikoni mimi fahari rongoza mjomba hao bati rongoza misamihuli imana rongoza mjomba widi wakwamba ukana waburu ahlaka angorongoza kali rongoza mjomba hao kwa baduka amana rumweti bo bazirafidi haina usiku mjomba hao atosita msenje ya tora wandu hitwa ya tutadamu mjomba bana olaende adoru mwani ile chororo vusha azali ya menyeti hatu bobo bazirafidi do urenge nyi uva kienda ida magotoma waido gotoma ido da
Alafu juzi ula wanyabo atini wasubitu ba uso wa Komori uliambia ukana ujoni ile mjomba hangu mimi nitira mjomba shahitwa ngaizo auctions ya kufanya mjomba huko mtashunga huko ngotoka bahira basi wambeni wafanya ruko hindi utukabe mjomba dabo matuparo milo baneze biskuti bani koze sash matinzo zembuzi mhala izo fundi to irani swazo atahafu katina ya hundu kweli jeshi gora kunukumani godara masembo na mbuzi ya jembe baniri wanone mdoka majeshi bawe wekutula muhaba ukana la zabari urau hitwa bure aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin wambeni waredwa joda wafumwe namna hino wambeni warede joda watwa gazi wambeni waredwa cha msiri wao ndo wamenyewa yode namna mnashioni yafsoma kusubiti hamba tiba uswa ikoni tambo wadozi mtido tambisho wadozi wandu wajiba hari nyinyi mzoe ya utunga mtiulize wandu arudhi bo wa ikoni wandu wapasha wedeza wa jeni mrudi mzihuzu bo wa ikoni bezeni wazaho wandu wagezoka jana hanyu pia bo wa ikoni wamitamili karna ujuweze majaliko ya hatu nestora wizatu kutodorenga mvinyo ronika wanduna bange na bona basi maisilamu kwa swaliyo soka zirendwa kulu min toyibati marazaknakum na mleshema na mlema ele mleze ordevu mlele saladi ne banku mreta mvinyo le bange si unangoza miti ya hagu bwa jirafidi yode difference shamdomba honguro hitwa ngwa violeo kwa rusa wandu vinyo kwa funga wandu bure wa torture wandu angamiza wandu kuna tuambia mdomba shango tuambia ujonilia chao abo mininga mtoti nomba nafasi shau jwa wakauambia zeno gosida shawa gwa henge wa mra kabala ekewa jotinize hadisi da bala ranzi kuteto ngo ngeti kabala mimi ranzi geje ko to ndire ngambeshole jimba nao marhaba mze jimba nao bamze jimba nao akaurongo wa hamba ukana alijuzi bafumndu bazirafini kwa ziarongo ambazi yare zatu basi kwambo ndiwe wewe ba hamenyele yabo kacharongo mndwa ukamtiani nguna njese jimba nao olanduzuwa inotabilite ikawona na motoro ingaminele foto bano abeba nuzajirindi bako hayajuzi babu amna moto ajari lapizaro mese diaspora hono rijuhari mlaba lelo no to ya jawabo tamba izozo kwedi baswa katira uyo ntweda tfanya direct ni honest abake haina utuwa bazira fili nyo ndugo utatazo misirini ngari narumwambia onika na mwede mwambie ya uka encore une fois shanga nyina haki wallah boka wana utuhandwa mbeni abo parisa mndu wa mhobo wentingo wamba abasa yinu ngari njira nao miji abasa ngari njira nao miji ni abasa yinu ekawa wazahani latije wabeba wazahani wajomba wazahani kwa jakansi wa hadisi wambia uswa jihadi wezara ka udemisione utawe ba usisima zaha karja paro na chef d'état major ya fanyeni senjeini ya wandu namna ino hafa wambulia toujours kutuangamiza watu wambulia toujours kutuangamiza watu no tijao alafu lelo maudu kwa parso anafiki na mbapare bashirafili ajarongo wa andhiru ashirataka alaqrab nyezi mwaba tuamrisha wajomba wao rahaja tawambia wako mwenye mjomba hukabanunga wandu wafurengeze mali baka 4 miliari za kaubilike kwa moriongi na mwenji azanyi sada na minuso efu na habari na ani mbarenge miliari ya wende zahibu wa komori wende warondo mama meteri ya bahadinzanu waliba hena mnaila wabali waja grupo ndo avaize jile za nkuli za kumba wafaya wajotereka ujarangeze grupo za saido ni merat no ulaba no fujari na ndini hao abunge yode kalma na maduna kaujon hobi bazirafidi santoma awambie ele criminel na mjomba ho la ukasa suffit hata rijoli paris sheka karija mparisa hunu ngamwambio wallahi karjona na maudu twakiana tijua kama tijeshi ila tijeshi la kaura masewa zilambu sina mbe sada urondo rantiani nenyo ya criminel ya kumani wambeni warede hata wala watu wagazi wa ulawa fena mna inu bwe bezirafidi engawe mrume he urongo wambi ukana hakika zongo zonziro shama udu ngawe na haki endaelele mabwete wabekane unujoni komela mjomba hangu ngujoona shawa wallahi ngezila bakawa ndo umebale kwa jowa uro majilisi nula bana mbasuka utashono de bana yambe ukana mjomba hatu aliwa mjomba ho aliwali fupia ngosubito leo ujoni komela mjomba hangu na abo utoka mjomba hanu aniulile mwana mahafu aniulilia zuki wangu hafu obezirafili shanga wena haki wandu wada wakawarongoza bala ulamba kana kama baka mdadani ndio bahangu kamtambulia edagade amani hai يقول تبارك وتعالى في سورة الأحزاب ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وتكفر كان كتكفر دوام بيوان يوكا بانوسي ما يسلامو
wanuge bidio cha walaqad fatanna alladhina qala ala min Allah alladhina sadaqu ala min alqadr Mwenyezi Mungu habenua ngabo aya ndo ajamba ukana liyamiza Allahu alkhabitha min at-tayyib yili mabayani ujiri ndo arambo wanafiki bobaje rafiki mabayani ujiri ndo arambo wanafiki endo befundi jo subitia mbesija alhalalu bayyinun walharamu bayyin ti ono video lelo banu na yerewayo mufti wazali edekati kwambo emiko tinde journalist ya pula ende ya muzise masuala ama wandu wakupandeo na mwangali kamjo yuhelela banu ni moneseniyo ama wandu wakupandeo mufti wa kamili ende nguzi so masuala badi uhoza utisa moti ufa yapo hakanti nge hamabala ngwamurugo samradi inna lillahi wa inna ilahi raji'un inna lillahi wa inna ilahi raji'un hakanti kutujwa tangwa mboje abiyo miko mdukali mbahindu ebanu yode mala uliyo bo mufti yode mala uliyo wa bodo za kukanareke mraza yakata journalist katujwangu mwabiyoje waye kutujwa hata badi usitsa moti ufa zambani tuleibi badi okotolawa umuwo wona nayi badi okotolawa umuwo wona nayi na dezengo rakawzishia lelo mufti ya kanti ya zambao elera wandu wafao pia waroti wato ujue na ezilio nezitiyo abonge yabo kabutamani je nambe ukana mrena bia mala tukautoa wadarasa ne nambe kana yongo tuambie ngo ndasibi bana amina mahamino banu tiba uso ikoni na mtamihuli sabari mlo hama mparisa wanangana ezinto abia dazibizi boy ikoni wa mtamihuli chamchomulirwa na hanyu wafe watsorendwa mambusi amabinditsona mana nje mdorengo owa warahiswa wasinamba mahakama ene mrabo decision ambuza upa hangu hezo baya za maroloni jozino anku nguhezo baya ngu porte plainte konjo ambambi ya ulili wa mwana damu bure kila abena mnaita ya juwao ya ukana tule mwenye amina mwanashe wangu mtu je uparwa atati mdiwasa ambe pourquoi l'armée commence toujours le dernier recours ndaivi dobala mizinga na bali reyel ndo adufuma watu dobala bali reyel ndo adufuma watu izo timambia no katifundi to ile hafa timambia nukana hapa za mufti na muhimeni mwelezoni fasi na mufti ya mufti yonga nzo mdulo na akili ya somaro ulopoze ulo tranquille ulo mnono izo timambia nizo wallahi timambia nizo wakati wandu atale fiki no izo kazi ndo mnafiki ali nyandu kadomba atawambia to mnafiki bawani akairi ora nani so baza mafundi wa jabana izikazamba shaizo ziko hamba umbuliari wari fuatale lo hafu ngombe izo kazamba shwakati yakausaidioa akauriwa kamjamba izo kazamba basi tianga kan mufti wa imdu ndi mufti nganzo mdi asomandro uyelewa ulona akili ulo mnono yatungulwa ne maulama wasoma warao Mwenyezi Mungu wamnomesha tukana ntorenge ndo amba izo ndoka hanza bamido uliso unoso yabo man lam yamliku qutahu aina utumilike mbayo yala lam yamliku qarar wakati na decision ya he huniko d'accord ma journalisti wa daubini ishinishonga shali watwani kwa na uparu abezi jiriyo au keni mwanzo mbayo bya kaze bo msonko juu yale basi abo kwa twaba na mwambie ukenti nuba na turaruge joka ama Japon na mwambie ukana joka udofanya filmu tiale banu ama Hong Kong na mwambie ukana tiale banu kaba joka metro ijo ulamba jini huenda mbeninga we jo la mitami ulienda wajodo rejeza mama sowe wajodo rejeza yede la mneba journalist wanokomori waliyo bawaisa wani blockade ngosi batamba ukana ujokanta fanya zinu kujosoma ya amini ya jokana hadulumiwa ya hezebaya shakuna ujamba ntorenge bawe na hanyo kuna ulimemle wendo aduteta basi izo ujamba wambe to hamba to rejeza masove na makereko na maperuke to rejeza bana hifadhi tainu hifadhi ndai hivi boda baada one hifadhi ndai vidokambe hifadhi sayende na waswidi ujofasira hifadhi wamdaka ujahifadhi yo anu ti hifadhi ya vingu yo protection yo protege wanadamu yo defasira ya abange upande huo Sikanza nilongoze bajirafidi, nilongoze mufti wa Abubakari, hende ngwambo, eze mikwa izozo chau, yabo yoke chabidi, ekaba jandongo kadha, wandu wafanye kadha na kadha na kadha, huonda hubi na dahubi. Huonda hubi na dahubi ngamonao. Wapia wazali hanga mizo wanadamu wao. Abunge nakazane ba, karijobu wanando ikamgwa benti. Shaha. Natulilie
ba insha Allah ti halebanu kwa tuona yabo banda yabo ngamdogo so wandu ezenturalanizo huja ngasi tayari riso pare ni rambe maisha matiro ti maisha basi ntole ke jaja ngari muwa oni mfe danyi wandu wenza shonga ngware ndendo ya ukange ngjo yafanye zino ndi mrambo akazi ndo mabia dukana ebane ndo nto hole banwe wandu wafona bayinga mnikane basi mati ntole njema ilo hinda u Pakistan au Vietnam yoke jabidi mu mweti banunga mwede so ni tole linufu chadi linu kafiri linu dwalimu we bayinga tijamnikane ndi nge video mabe torilawa ndo kutongo torilawa yone ruko idio shakana mnikane tole kajamnikane jaujaw eyo kina tuko inti bwana damu maisilamu msome maulida hanu kujalalikiwa utije enda maulida mandwaji ekeri somo baduri ezijo umenya hadazi kari somo usaf kare usanane maulida ele tali jobsi haindi ari somo wandu angamiza wandu umenye upaso wandu zitwa utidamu utongezanyo basi njamdu qala alam aqul lakum dailan ndugo mabiyanu kana bana aba samjo batemi ndo mabiyanu kana dinufu jaribu mafundi ambacho midwani mabiyanu kana dinufu jari na mabiyani ranzi hale na inoka mtakubali tu abasa funda Abubakari kabati mndo mwazo kaba ni yenke deza hunda fundi twahiri na rehemu wonti deza hunda Ali Haji deza hunda Saidi Haruna deza hunda Bashir Fidi dele funda Abdul Hakimu enyu baide itwa mndo daina rimdu tujido fundi antwa siti funda antwa itijido do video mndani hopi kamtuona ruko mbele zinu kozi mwambia rukana azaliwe kabati mndo mdungo hundo na rongo inufujari linu crimineli linu voyou yanu mabandi indeze filmu za gabari wakatako upwanduka na mwede mara baseta habu haru mwecholai alafu ya bukaja tosha ushenzino una haramu sha zilamba zao zidubu zizingi zembeni kamili alafu ya bunga mdejeuzi wabasayun mze wa hatu Muhammad Ali Swalihi wasuli Faransa ngasina ntiuza wazabanu Metra Mahamudu wasuli banu Metra Mahamudu wasuli banu ngasina mfumo mihiti mze watu Muhammad Ali Swalihi wasuli lelo Mamadou wasuli lelo bandu wasiono banu engaramba oje abasa noti pia mmono talino choi hawasuli hasalam tawa no waili ngwa bana na mjemo abeka ruwana orendera hafe au mbeza kaba unde solution shakana ndo bakena mna banu tena tawa no waili watukufu Metra Ahmad Mahamudu na Muhammad Ali Swalihi na biema bavu ya ukana askina gaba video taru mu Facebook wallahi kana tumbloki ni pia gaba video taru mu Facebook tijo mbloki ni pia nous sommes bénis ma pensée est bénie mbeni na mdati mbeni tranquili boni jihanyu pia mjota misumari au mtewe mro watende ndo wangamiza mbeni shamu mabuli yaranyire mabavu kabati aparo mji ban kamchufanya rugo yabo eba nukamndashinda mwabaya yabo shabo mabuli ya wande wangamiza mbeni tawala wabiri bala tawala kwendao wabiri magari maka wabiri eba nukamtina baro mjoshinda mfanya wala wando fanya mabunjile zontura nanizo uja ela mabunjile ndindia mabunjile kanale longa tukofanya cha abgambula mbeni wakimiziwa mjabani mjamdwambia tout le monde soutient avec mbeni aina ujojo hapa taskatina jalenda je soutient avec mbeni na nchange profil je suis mbeni wati mbeni wewe bakena mna ulio bobo tuanza uchange na mna ulio mdatabega mbeni na mjwani mdatange bayi ndwalo niyo banu ribehe rita ndoza ukana wanaramu wanuru rwapo zitwa sahao au mjuho walo faranta rikezi wandri hadisi riduburi o eze karibu no wanu riwakaze bahanu banu mbeni ngwa unanao zile ndungwa uzini wa mbeni ngwa ngwa zile ndungwa uzini kamwambia ni ukana banu ku haupuhu lo utam ndoba hanu ku haupuhu lo utam ndoba hanu wishele zahala sambeni ele puhulila lijuwa lijanga la nzola mbekana wa mbeni ngwa jibi wao kagabo ziyo mbeni za twamro za Dr. Abdul Hakimu izo ya jo stafidido anazionisha tida we bombusi ngotwa mbeni kwa tabia mbeni mtiwa kufanya dawa alata juzi sila mashuli ya mbeni nagaleka mtoto mbenya abo ni
ni rengeze shuhudi jambo la jaona emona rahunu pari rambena ina mara kwa shuhudi ngamwendo mtuto mhelelea jeni wone mumbeni osiku ya udoka subutiani ba uso yaba yawone jeni wone mbu mumbeni atoni ba uso yaba keti pali sembu zino tiyo lelo mbeni wale waula wafu katusikini ya ngaro mjiwa hahe shahede hapulwa ni mbuzi sedengo ngusijino wambeni oliwa ukaya saidie omjiyala ya sha mtujwe ya kausome ebadiria ya hemweza shunga windo bi ya somrote namna ino kama nao basi wambeni kama nao ile raino kamnambie mahala emana demo yala la one ya mdrenka ya mberje banu rajonrasi bali lombeni kena usijini wa atemadi wambeni lelo asikiti tena ike emba ikatana kwa wenda habe katwenda ende yakenti wala irudia mege sijini mjua mbeni banyide maibulia shayini kwa bidika ikibulo hale nayi ezangu minga mtu abwa ikeka uchulia mbeni engenja liko ntojo henda geji zeketi la liki wala kayunge jola liko mdo ende yasome au yende ya rongo au ya vayentu katina atukwa vaye siri ya kijeshi wanama tu ni jue engato ivulizo barini wakweza mfizi lo barini pia zijo favo ya ile kutila kudi la ndini wandu nzakili habari za Komori banu mdaduna hii wallahi billahi banu ganzo wandu walona akili ganzo wandu walona fikra ganzo wandu rilawe harumeza susirili yo habari za Komori todena marenga wadufumu wana malaba na fidia mojamu tabanu tasibe alafu msubuti mwaze kukana le discours très attendu mkoni ndaru kodasibi mtobishi ndu kodasibi ekati ulaba na udufumu kamrati ngamdo sosoni mwa Mwenyezi Mungu haukanga mnashirishao wakati ngamnashirishao fasadi fil ardh ngamwenjeza ulaba na udufumuo harumwenti kabana ukafundi kabana ukaprofesori kabana ukaalim kabana ukamwenza akili kabana ukamdumduhazi mtondo atimu mtombile bavuni pia basi mbire mwede maka mbega mwedo marumbuye matonkenzi banitida ebandanyi owenze shonganda nyi mwedo mokati mwerumweze kanga momangalia Allah kenyi zilo wenza shonga chantweda nede nasome swane ma docteur no starabu nezero abasanga abo docteur egyptien tuo haina usiku ngamsomo rugo zinji yabo amsomo rugo amado wandu wasiwaki yo jifuse manyo o wandu wikaya waina miwani wa Paris izo nizo mndu mwenza akili azita hao shakuna ida rengo zile razilu mbwe maso wishie mdufumu ego chikosoma ndibala de levao ashe do umakinifu ashe lizo ambao ashe mndu mkomori tujwa swala Muhammad mkomori tujwa kulandra bin nasi alafu abo mndu mwenza akili jukana bushile ndo amadu wala taskhab akhal jahil wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda halima hina wakha yuqasu almar'u bilmar'i idha ma huwa masha ya buyo tiranti abangaya nyima dhamana mlokomori mjoshinda ordone nywandu makafanyeza conferences ntuzabira pia lelo wabamba warongoa lelo wanda hubini warongoa lelo bana mkorongoa ndini mtukorongo marutokia madem tukaujuha mjisho marutokia ha yaketina maana madisi makao yafanya bala lelo ikawlazimu lelo usiku wa lelo huo ike ele jashi no spaitia ya wate hani wa mtujenga wala wa roho lelo ili wandu waonekana sheba banuka dusu wao tena mdusu wao haunyi famia ngabije mndongo zaraka stop bango tukaulita shiongoni utojo shindo uwazali ngata mndu mshe ayo mwana awe mwana mshe hawendi usaya mwanza ni wahe mndu tumparsabu na enge wakati tabdi Abdul Halim azali kaja usehiye ganti hata funda Abdul Halim hawana kujaka yamba namziye bwaza azali ngarijo umana bwazale eka hube hele jashilo hiho emzerifai mzee wangu mtukufu mzerifai azali kaja huwaza bombaba hangu mzerifai wallahi bila nabo wondo aba wewe de mzee wa azali azali kaja huwaza abehele jeshi lijali tereso msiri mwaha mwabehaze mali bo mzee wangu azali ikawa zamana damu haukaba nutina hilo yakatoa waikatina hilo katini yambi na ufujari abunge mungu mnikonisho alo nishogera mketene faqidu shay'i la yu'ti yutina hilo yakatoa abunge hani alakum bon appétit bo wandu wazali bon appétit bo wandu wazali wambeni gya basi atongezantu zenyu bazanyu stromdo wambeni asiyo aukaja funga no kangwa tonyu bamdo ngari somao maulida basi aruma safkar ngojo joina hundu aji sisi ngari somao dato aruma safkar parce que karja huvoti atukawe president hatu
karjara voti normal ya tuka uhunduri uvoti ya tuka ode president kapajaru voti ngeje kwamba uvoti wakuja votiwa abasi kartuwa za kwa rais wa hatu urudi huri uwa uri dharau ekenga wana baiza wandu warenga wanda waba mnari yali joza huda wenao chasi mji mtukufu wa mbeni karusoma maulida hatu lelo safkar hama nyi tukufu emijia zingi zeseli ani yeze mnungu yeze ani yeze pia saliba pia wadubu yabo zeru pia wadubu waholelea gazi uangamiza wandu utidamu utia wandu mbade za roho ndabu ngotukamba hindi wandu wangu una weya jana hunu mzabudu weya jana hunu atijanto weya jana hunu fazabdu weya jana hunu dobi sampra kartushinda karna ushindo parsa zali banu wando watongeza ya jabanu wando amwambia yaje wando aloda onaye mzabudu unikwa finance mbu wa finance na decret ya maulida na timode yoda ubi wado mbu wa finance na decret ya uzia maulida yoda una da hui ti d'intérieur ti de justice ti d'affaires sociales shawe mndu amba utahiri ali mrega mwede zanyu jwa udwa sinya decret za ukana bafanya maulida unikuwe vice president unikuwa shonga hindi utojurimi idwa bahari wamba ngaona hazi wendo warendwa daya babo mzabudu wa madishafion kwamba mtsaimba ndo mnike wandu mrengwa mwazi nemlibe wandu kamtushinda ngondo wasinyiswa decret kilaba usubutondo wasinyiswa decret bo mzabudu wodo wambia ngondo warejo ya hele kafiri la zali ya mtu amanise wandu udwamba ukana na mtifanya maulida lera kadha eda una maulida huna da kwa msabudu enda fa inkandu to uleze biskuti uno juju ano auta wende walale chato ngwanzi yo decret bo fakiri uwo wangu jo izo arenda wawe sawa prepare mahala watu ka utalia washenzi wao bo mdobi na mdobi wawe sawa fikiri ranzo titini yotambayo ni tomba mdungana na mnuka marashi yoto nuka marasha madai nge undamba kanai weyana mize mwana mawadani ntina ujwanda na dukanti ndote hano zinada mina na yana mize mwana mawadani wanuanga mize bo mjiju banu weya uroto mji unuka donda ne weya kanzo mji unu banu shay sufito tokamba zitsai banu ngamdo subiti mfikiri kana banu karja propose wazi hasi ilo daba utufikiri banu karja propose wazi hasi sisi nembu zila ilo hunu idungo urawa bari iniki waralinsa nwelea ule sandichi ile ya bila directele na ulaba sisi ni zao sira harita choma tini hunu ribiri richo mwana zigari ka ujao mafitini hunu d'accord la harita hunu richo chwa utende richo hunu ba ze famisa tuska hunu na jomba hatu waudu atende ya ulaba sharaba na rasomeranti gari joma tini hunu awenge mdu hamada obo mzabudu amba usomo amba nguni kwa finance ni fujari ngorumani ni mshenzi mtoto yana ndabi yatendeda mkadekre wanzihe bawishi mji wa hanyo kana watu kufanya chao yazali kaja stay mzerify kaja stay ni wambabu mdungu ya ma fasirabo vous n'avez aucune considération envers lui katu mazani hata azali katu mazani bomzabo daba wakatu za diploma atolinga mateka ndanzi ya dekre yabo wewe wamekana mjini hanyo alafunga mjoji bwana wani ngela hasara basando watoto waono waja watoa gazi kwa jauo kwa jafira kwa jahiba waja waholelwa gazi wasawa pasu les histoires wede manzanu wede manyanya ezenyu bazi vu wede Joshua ni almema la ya han ngaba basa kamtuka ula umudo fala talumuni walumu anfusakum izoti zilo muhimu hizo zilo muhimu abasanga mrongozo baruani razidano wadunga bien sûr ndi Yusuf Muhammad bwana no wanyanya mloko mori ngalifanya ucha basi ngamina mahamira rubana mtu ishia ya ukana ngaranzori mremete alereri ngaranzao ya puse wandu ngaranzao ya puse wandu banu ngamkaza mwe yafanya ngamazo zali yafanya banu eshatu bakano ntwa kiyama sheka kiyama azalabe hona yasi wenchi juziti fanya bila banu juziti fanya bila ya hoandu waralo hitwa ni yazali roati turoahu eze violi wafunga wafumu barini pia rimonesa ne bila yo Dr Benalite aisoma lelo barudi waendelea tena majaraha na tabuzi nji engamnida uhindi bofundi wa busu famadi bana boziki wangu razida bomsi hangu baruani ngamnida uhindi da nyeleze grupu za kwa 17 zinu kasi pre lelo mtsabe ukananga modo matashe mronto holi kabati za mtoholi les zero za hanyu mchozi hufia bana ndo wangu atukofanya jaila ya Abdalla des cellules maskini Abdalla Mwenyezi Mungu namtoma hala ni aliyo Abdalla ende hambilwa no wanyanya eze group ya ukada ze cellules le dera finalize
bana abdala finaliser zan kozino abdala finaliser so jati ndo bala baso wanyanya nga hamada zila hali ridu fasiro kana wayamba na rahibe enda hu do hamdobi ngeko mwiso uja njakada minanyi wata wawendeza opia waranta abdala waechi basi ifanye kontre abdala hede hangamiziwa pia wata wawendeza enga rifanyao je abasa bakori joshira riziye itsanaya riziye washini haina nduna tofanya ndongo yabo sharitubulia vira bobo azala sumanida nosfe jadi na Ramadhani mwede mwarote halafumbulia mwede ngwarota wazingizi ya mahame majo simbeni jasimbeni mbedi katina sumu mdaso jwali sa sumu pia dana rije simbeni mdatike mbeni mduna soka wa yake mrume yake mwanadamu yambe ngamina ngabo mwana nyasi mtukufu tso ulobanu a changer les dinars wombi aredwa nayi hata shamyeze ngo muhifadhi da ene fami no wana anendwa nayi hata no washenzi wana basi bwe atambi hao ekange marau jibenwa shafanye intelligence afanye sherumbi afanye binadamu ha changer adresse hawaba uso kwambo tichao yode namna kaulazimu mafundi mtoto wa changer adresse mwambe ittaqullah mtitota wandu damu bure na mdetsi wandu akaru amani لا ضرر ولا ضرار ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه namshaje adresi bo mafundi mrongo ya taratibu namna hiyo mdetsi fahari mtufumu wo mdetsi mnamlozi mwiko na mita mihuli yado rele kiyo bawo ya ulili wawanyanya waili haumguna nze bo mafundi mwambao ukaba fahari ngurongoja nguna nze azali yare hitwa wanyanyanyi banyu ile mtu akuhisia ukana chayo tinyango omduto dubilobo mjiju wa hebasi ya relo wa hitwa owanyanya wotipia yoti nyangu hiyo na rikerati ba yo womhima mtiro wa hunda wandu toy we mana nyasi adububa na jono bwezi Allahu akbar abu Ruslan hadubuya bongwambo guone so ezajiri vai abunge namkera maranzini ngezendo mmone so Allahu akbar Allahu akbar شزاه وقلا وجيت وحياني شرفا وشيه زابا وهومي سيجل جزي إما وكينجيه وكيبابو بمبني بواهيا basi yabo erisale ya mwado ngambeshwe madhamana walo komori ya ukebanu garaninda huindi ni paroa nama walo hunu na mjeri Julien Dazi o wakaribu nezi nubanu o wakaribu na usufa jihadi no wakaribu na belu no wakaribu na zalibanu bongo abo wa nduzao wakaribu wajua obanu rijori watsashisa wiri banu watu ejo kauri uraziri hunde bati jwana ngari kona mnaino atandi banu haina usiku washenzi wanu watu tubo mijini watu wana nyasi wafe basi na mjeba ngari juazi famizao na wanzani wa imara wali obanu riduberi wafakwa banu watu magari ndera wala sauri ndera wafu tubakina mnaino basi tuaina usiku ndo bwana nyasi ulo wafu basi watu ridasi waloko mori marenti hata walishe kanangabo mpira ili mdu yatoa pesa ende huleze tiri kora ere mdu meroa na wajwado pia zana wili waishe ukaba na mshenzi mheza jiho yala tijira hubi aje wani mdu huleze bi shalelo wangba wando watu ambati jao karti d'accord yonga nzo mapesa yonga nzo mikate yonga nzo malalao yonga nzo udokoza yonga nzo magari yonga nzo jao yode namna wanza shonka eke kwa tujwa hizo ansao eza haki wajwa wana damu wake na stay utafenti hata sheitona mradi waja mdu wako kutujwe lughae kutujwa la kafir kutujwa la ndapi nguhezo untashe bien d'honneur et bien gazan gyo 20000 sheka utoa tonika 10000 ngamcho utashia yongu johunda haya
aboge joka sanga ngawachukua kwa mpira eze besange zisa unrege pia leo veri na mhime batu tato mafoto watu yazifu ba wahime very pia wanumbuka na tiga jo iwanili na mpira bwa Komori wanumbuka na tiga jo iwanili na mpira aboge abo tkanzani behi sala hiyo ni mloko Komori itoka ulazimike mbaya rekama wereka zigongo wake kwa wasuili hamahame ranzi na abantu tambilo ukana banuka bo majeshi bravo wanazijana watukufu wa humjwa mbeni babantu baga bo majeshi wanende hazire wesha kwa tuhamba tambaga bo majeshi ikayao walendo hazire wesha kwa tuhamba kamtata zigongo kamjasisa mpine shambulia na mbira mwede maroti wa mbeni wabidi jepindaru wabidi wade wangamiza wa mbeni anafakati la unjie amshanjo le photo moi je suis mbeni batike mbeni wao mbeni emijia hatu wajirendo kani numejia alhamdulillah ndizo mkwanza na mbuli mbeni tranquille ujoka mtahanda ziri joina mna bidiri fanye bana garito bwana ngamateka wandu waonga sinema gari garito balendera wafaku yapo rifanye zo fanya bana abange yode ndogo na kanza na wala wandu wakofanya mabunjilio lomba jini wa batasi bagidi gena mtuhe banga polisi yabo mwene maitemdo yabo polisi ya ezebu izo pia izo mbuzi zizo urumani yazadi ma prefene ma mere na izo zontipi na mjwe mzitemdo yabo mwaite yabo riwasasanye moroni yabo roremela mziba pale washili mbude bitami huli wapi haina mahala hapo ngabo maranga ya ezembwa isu ngamba mda zomla lemdo ambakana nyimbeni mdatike mbeni mdatona fiti lima taquluna ma la tafalun wolo pande u haya mama dali swali hawa Suleiman lelo nyezi ngo joba uno nekondo ka job tahe shangar jozi joba nu lelo yauka ngam prepareo o andu anugwa msaide no kontum saidiani na mjohiri dunga deba ndera hafe pia yabo riduga de soti pia basayin banuke zabidi wo endeza o daina ba Mitra Mahmudu na mwimberu dungani kale ndora hafe au rijulani yauka na banu basi entila ya azali haina mdungu diwa zokana nga minanti ntinanti enti ya hangude ba mahala liyo da mina wasiyanoana basi ntinanti entila ya azali mdaze shaika obidin tunda rubanu Mohamed Ali swali wede mhuwa union de l'opposition au Francone Maitre Ahmad Mahmoud wede uvoti wa juzi nwanami wamba wakana wewe de mhu wa hesente na mdipari haraka mjwe malabidiru wa Suleiman ekenga nyina wanzane keka mtina ngebidiru wonane d'urgence shakarna ujo bulensi hatu ikena mnaila bala sino mdungo jola wa Facebook mtujata mba ukana tiparuka Facebook da mina mbuzina na bwana nwatufumu wa wanu mwaona wo nifanye James Mumbude ya ujokando bia jamaa minga mwenzangu tujata mba ya tujaja ndo mba akafana tada ina mi basi nga manzoni la Facebook kaka jaunda solution bana izo namba bana kairimda la Facebook ya tikenti bana dota mbi homu wahe bude ya tukana minti nanti tiparokana nti ya rumani wa faume elebe ya lahe zeseda li sultani irumani sedi mamecheki irumani ni madabala irumani ni sedi Ibrahima Prince irumani wao ijaba sainu irongwa ni fahavalu airenge mateka basi ngejaga barsingi nguruma watu wenda orotenti yode zalazimu shangari jwa wangu jenga jwa watu hani wanikao waudaona ile fujari nino ngabo mzee watu tuo Mwenyezi Mungu mrehemu ba misodo diwaza ikayao ngasina mudabano hafu mjini TJ babane miji ngabo wanadamu ngabo washenzi mzee wori waka mashuhuli ya zahani la TJ na ikoni ya kaulola moto manasho wangu ikoni basi tiparoni mzee uone mwanyanya waja wani para wakauni rongo za wamba vanu eledaho la hatu la nyisiha ngabo wadunga azalisiri dungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abongi singa sinda webo fundi fahari Mwenyezi Mungu jo huwafikisha bakati fundi na ukadamina usufai jihad ntina ukadamina dobi mmeni wantambo mzee wo hafu mzahalla tije rikanateri ngamunao hamba sisi dera hudunga sisi deri wanao nezidi au kakartujibi wazano kwa azali ya zirenda wa fundi fahari tika mama ila shuhudi ya ikoni 100% au ya mitami hudi 100% au kaka ujua ya ukana henye ekemrwa ono mndungu ndo nayi mndumzi ekaharam ndumtrawa mndumzi ekaharam ndumtrawa wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayra wa imma yunsiyannaka shaytani fala taq'udu ba'da dhikra nduka kanti daino ndwa mdu demisione
Mana manurudi ni mbaya ina wakati mtu ambao ebanu mzabu duko tutawashenzi wanu ebanu kutu demisione hizo warenda ebanu ngota uazali maudu ya ulaya fa ila mwezi hiyo engo tukao rejenda ujitumia umtwe jumano kamjauri ya dhuhuri mtwe jumano kamjauri ya dhuhuri azali uo kana mnikani yacho nisho weka na stay ngia jam stay hini weka na irumbi ngia jam fanya hini irumbi ngia bas ujanda mashi ni villa ya mnikeni abina mjamu ndege unu baizo makanizo zitondo no abungi abo izole ziri salambidi tirongoza zuki wangu mtukufu ha tartibu ha adabu bayo unistehi zuki wangu razida fundi wangu Yusufu Muhammad bwana mzee waha tubaruani nwanya nyanyi zaturakanizo la nizo huja tutodama garlindao tiono ambaji ni waona na metro la rifu uja tiono tiono wala mbao tiono uja ebanu dini watu tukaupush aunga mfanyo jabdalagwa eze seluliza Abdalagwa rindwa si la basi hata uvuzi koja soto amro kwa batata mrogo ya sojiri ya uone sokana weide mzee watu kabati hata mbarongo ya uone soka tichao aina hadi kabati mbarongo ti haki kwezi ti haki na ruoneso binadamu hatu watukufu na ruoneso binadamu hatu kakarna utobaki na mnayo ama amari NT na ruoneso binadamu hatu rifikirie wananyasi rifikirwa na nyasi tiono bwana so ile lo haja aringu paro ile arifu na ruende ewe dodo biwa itena nto unbo metra la arifu nto unbo ya Jared njo muwemf ebana kutoka kaza ilo kafiri twalimu ewe dodo biwa uchetezi tu badi wakile we batojo toida la no mezi ikana na mbire mje nje mdedo acha mutu ina na asambia kati ongo joka tranquille adome yake na mwambia we ndo mda huo bwana we na ndabo na faso haya ndabo na mafiti dondro ezaiz banu sembi ndo njema. J'appelle Ahmed Mahmoud, Saïd Al-Arifou, Tosha et les autres de rentrer aux Comores et rejoindre le président de la Sainte. Kamushiao inamna yambao. Mansuri. Ewe wangu na dobuwe hiba. No utetezi ya ukanango paru. Utuona mrungu wale abunga ulo hifajo ulo amba na mbira mje. Ewe katazali katsuhua zakatuja ukanga wa yabonanzi. Wananzi ya president, wewe president wa UMP. Karihide watia damu kwa tufikiri zinti kama na mafuatiano tia fanya ranzi aluka indelebe ala wanu inde mwaru waswili shaban inde emergency tsa yuka mtujwa iba usoda hubi nyoda hubi kaswiru ka owandu wajibali yao hamade mnainyama woi wandu atuka waswili chenti bano yanti yafanya hale mafoto yanu tazino aina usiku ulongozi hata kutuika mwishia bo كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا إبا أمرنا نبي اللي قال لنا ما لنداو إبا أنا زالين قدوا أبو ما بنقول شيء أمم يا هنتينو ده أماني كم جاو كأماني يرقمي مو يد ثمانية يا هنتين يد أما وانروسونا تماينو يتوان ده أماني نبلا يسارو مumba na maburunku zeleza wa wandu wafe ya mani nyo juichi yandu ikatinda nyibo wa wenza shonga amtimizi Nambiwa mbeni mtila waya abonamo jarambia embuzie ya hanywi inwe mala ili yo parce que lelo ezajiri mbeni wandu pia ngwa umsibani ijua ya wijange tukuhamba majaya maula mau wa Komoro na mtume ndio mwadaba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati lamma tamma min amli shara wakati timizwaye tufia bil madina tafu madina ezu na utuzijua kama mtume azalama kafia madina do mdeti pia ngwa jua kama mtume azalama kafia madina anwa duwenda onele kaburi rondu makoko rondu madairo nesichana na mrenti mwambia zalu kana hadha halalun wa hadha haramun hadha min akbarul kabair hadhihi sunnatun nabawiyya hadha makruh hadha mubah na mweneswa Komori waelewe na mwambia zalu ukana inu halali inu haramu inu ujuzi inu kejuzi inu suna inu karaha inu fardu aini inu fardu kifaya. Chana mon père ben Jean-Philippe de Tomedo. Et vous savez la paix c'est important. Quand on loa. Ben on bele mana matuche zo ben Jean-Philippe mbiani ndi kweli. Justement, ukoma bakane kemndunu lani mbuga matomu loa na mdenge ndini mjiba yejao. Ili batike baya na mjiba yejao. Izo asamba wallahi bilahi.
na mchibai uvurtini mimbabi sulhu wal amni mlawa yabo mdudi mchefu kwa jino atibo no ili mtula ekeo data basi na mbuli aja ya muweni yondi jwa kauja ambio wa oli ambia bomjo na tsilo po majeshi ndo wa rubu rebe quand même contraire yomba benye bagazi ekeo no wadungi lo ware plie watrawe quand même shapti bane mizinga ubala bali ile yeli mtube mjini mwele mapasu emisihiri yanu makafiri zote mwambia ni hale na hii shamoje shamru bukaro be islamu Muhammad kafiri bukaro be nja wakati na kata tsomo sila mutipa chate de misiri c'est des kai parti munda munganga mtuko ndo azinkadana na usalada alafu basamda jana ye jokazamba hizo jokazamba asha isuko hamba mndenda hatamba zo msihiri mdudu badahoni ende haranganya mdu wedede mdu woko kakamiele wao ongebana kwa batimba mdu joshangaza mdu bana wenji wa hawe mafu okwa kaza foto okwa kaza suraya urenga dina la inyama au dina la bahanu wajikaza eke mwanzo waje wadwambe majaba abantu bo mabanyu anada munganye naro emana mtoji beno marongo hiri ukarana umona ni wauri waona wo kartunda ro Paris agejus banga firo enge ira wa Facebook you on roi Paris ijoka ya batalelo shaida de hamashi tangu toka msiruni endaro ndo wangu zao la zankudi za majeshi nguto baba sino norongo kilaba Dr Shami Hazamba lelo Hazamba tishiada batilo le deliti lwa bugela mbao watu wambeni kwato wambeni kamuna mahala rawaswidi unumhima wa hunda wantu wanuntu anzani mwaneseni weide mwana sho wangu woji weide mwana sho wangu ila arifu ngamunao tu Mwenyezi Mungu kujua mjusa sababu wewe kana zimshinda wao warangamizi za ebasi emnaijana watai yakanazi mvura kaurompira bazime mwana shwangu wewe hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah ni'mal wakil nguna to wesambe mahalali yono wandu wadhulumi wa wote pia wandu pia wajua hukumu amedali swali hawasuli pari lelo walo karibu naye Mwenyezi Mungu akaulirongoza mu Qur'ani hamba innal hasanat yudhhibna sayyi'at ezenjema zo bangwa zembi garilindao Metra Mahmoud Muhammad Ali Swalih Mamadou waparwa ko muri walo bandu dawo anyanyao watanganyihe esente refronkome au l'union de l'opposition mhadisi banu mjuweze ufanya haraka banu na mjuweze ufanya haraka banu itokobidiri mnike ni bainge nturaru mbeza kamlitsanganye mrambie emala waswile ntiatu ilabana ngadunga na upia ndera hafe narenge ntiatu ileza umbazi jirizjiri au ngadunga na upia rende aina mahala wa urema banu ndera ketijinda babire kakie dorse reka Champs-Élysées dunga ne yabana bena mndijule ndaziba na basa ba nyide ya jari ya henti hatu ribale mafoto ya hedamu yanu c'est ça c'est que la personne que vous soutenez c'est le criminel le putschiste je les na kanzani mwambie ni banu nyumloko mori no walo farata na mkenti Facebook mdo amba je suis mbeni wa mbeni waikoni wa mitamehuli haina mtu na bakupo hao sheka kweli ngaranzo rike mbeni yabona rifanyizi actions za usove mbeni ezi actions za usove mbeni do data keriri lengo oze famino wa karibu na wanu riwa jule ndazibao riwate marangani japo rita marangani yode habidi yabo hau na msiye abaina kadoka ndaba ndo dube abo walite mro ribaye wake kwa roho abo wanje mro wafe wanje huzuni jena mnaili watu uhisi yakana au tongeza wandu kadhawa ula ezangu kamtokana kinga abo mro mbeni usaidiwe le fujari lazali leongu jore pliendo yambe besenga mdodo ona na mru wa serikali bese sa sheda za masi una da kama jana mararo shahuji ben waba satena hai yede abidi tina ushindo Paris wodo ajana ibanu ya jiani huwa wede manzanu wahe kuambia manzano hayatini uwe umbule manzano hajani uwe baada beke njampari samito parisa era tayo hizo wasi haude mashababi wao waudo wakauteze beto hizo waudo wakaubahaze nyumba hizo waudo himileze warudi babo wazangamiza zabari asibabu de mna haramu bitujwa halandabi yarenge nti mateka yende arenga emafahabalu ya wapua warenda wazitabia zenu abonge ijodi zo la kahanza limwambieni yabo ezaribakisha bana babasa doka ngarishili yao watukufu ikayao wa wasuli wantujuban Muhammad Ali Swalih Hidayena
ilazimu wandu tout suite wafikiri haraka wandu ndane bahanu wa hadisi rijwe namna ndora kombo wensi hatu tout suite wakomori wamba ngo pre ezentura nizo huja tiono bambao riono mbude riono bajini riono amahame aina wandu wamba ngo pre ashale no mbeni wanjira kapa kutuona tamdu ya rongo wa uyamba barongo na abeze groupe zila wizoma bavyala wajuka washindi wasove mbeni ebala ula utetezi wabure au bala aro ajabo wangu wanzo wabeshwaze mali wale wahale wala le wadusiwa na mjwe bangari jonji ari kope e utona gujo kopa rifanye nozofanya rirengensi hatuba ça suffit, on est fatigué ina usiku rantichana tuchwa ringude damu ezembuzi izo uli okazende salale wajwe izo warende okana wamenye msihiri kamjonja mroni arumo mro wa jahannama mwede mpasu wa vitri za msiri ekamja mdio mabiani ukana wa anna almasajida lillah emisiri no Mwenyezi Mungu shanga mwedo maranganye sha emjofanya bukizo dezalingana nanyi mtaua mtu azali mwasu Mwenyezi Mungu mtaua bo maulama umkeka mwamba izo masoma shana mjuha mjua bani de problem wao banu urongo wanayo ngamjua na mreda renge msiri mwema na uona juzi warenge ziwa ya umenye wanama ya wapaso zitwa yaba zaru kuchika bayi wala udungo biaza ukana dezi ngamchuka bari kweti kama tuka mru mitami uli ya uliliwe mwana nyamutu yende adozina ya jada mbemi ngamimbeni ngafikiria ukabo owandu oto ujoka kubalukana abo kweli ngasimbeni no kabati mabawa njia bwizi saino wana wasainu ngarongo zao wanadamu anjo wajue za lazimu shakartusida sina bena bwizi abasainu za upasua wandu zitwa jota wari kaze bahanu ya babasa jode habari bo watukufu abonge ekasida inu ya laila al-umma matahatu mti isai on doit perturber fa qiyam al-wahdat maw'iduhu wakati wa ukariju helingo si usauja rihul a'da'i tumazziquna upepo wa hadi usango litambaza choi hariba nugena hamwa na bogu saidu azali arigena habar kusaidia azali ewe ile bawulo naye ewe ile byamzaya we washikarihide amanzo tijo enge yakubali tijo ulele kotilila na livurizo barini ni weneke bajoba kenfi duniani tobiazin boba jirafiki weyi mjomba ho boba jirafidi ha wala wambeke yakomelo ngo jopa mduche itwa weyi mjomba ho boba jirafili tuwo gono mjomba ho boba jirafili jondo wapondo zitwa toyi la ola na mjomba ho weide mjomba ho la wamba ukane ujomkomea gujo shambulie yende ya doro tayeye obajirafili na mbeshe bajirafili yende yaone zino weido la subuti aba uso wakomo sha hajua yakawarongoza hatena hajua wao yakawarongoza bajirafili shaila tukabili kemanyo ya burisi wa bala ukangojo liteze sheri gojo zango mjomba ho yalile da mwentino usubuti jodo amarwa madasin abonge ya laila al-umma matahatu fa qiyam al-wahdat maw'iduhu rihul a'da'i tumazziquna dumo ematwazi kasi hao watinweze nyumba mro o uliliwa o remweze pale wa nawe damu emsihiri nezemvuza wandu neze vitri pia zaranganyiwa yodele jimbo la kauheziwa ni wananyasi wandu abenge ni wandu makaurongoza nsurakanizo elera ija ni wandu makaurongowa tayo مساهته فقيام الوحدة موعد إجا إميادي إجا يا ليل الأمة مساهته فقيام الوحدة موعده ريح الأعداء تمزقنا إذا ربايا هادي إسانجا يتنبزا وانروميج ريح الأعداء تمزقنا
دموع الجرح كم مناوز جرح عزقها دموع الجرح الأم متاهته فقيام الوحدة مولد haina ule namdu namwambie dhamana wa siasa mdobanu bamonao na mketi unu mdojizingamanya avec plaisir nana uka ekengwazo unjie baba rume directe uone se babi ze fikra mana makairi unjie babi banu ba rikaurongo za bajirafili rimone se mana ma ustadh Ali Musa Milio kairi unjie babi banu kingao na dakika nzima uonese emana nyuho bajirafili yakambage mjomba hene maulama watu wasubiti wambeza kweli zinda zilaraka umwambiani ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين mtiabudu shetani wa Firauna wa Iblisa wazali bawadhi wa ana abuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum hampotezani wanu madunga azali afala mtakunu taqiluna kamtaka utokawika japaro onere mdu yote tambu ajalini ada omro ngo bisao wanduta wanu abna'i jannati infasiru ongebidio wandu wa jodi ngozi njia mbabi bo ustadh Ali Musa atarijoka uhadise zirwaji wambe baba wanu garanzao wandu ekelere ya urongo wa ijamdu kadaza kama kama shirani Paris e mwananyasi mtukufu Ustadh Ali السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدام متكوف عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف أنني شفتك لأن أول مرة تدخل معي مباشرة رغم بارك الله فيك بارك الله فيك الموجود بارك الله فيك قبل أن تجورني وقت مجي حمادي زورا كوزامبا إنجيري كهامبا يوكا متحضر غزالي ba ekemduge daina wandu ngwarendo nayi mrumzia hawa wazia ekewa haraya mruka kanti dainao gabo aya wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum mruwa opose ya bili wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi fakfuru biha wastahzi'u biha fala taqudwahum mruka kadainao ekau baki abunga we hamadao lelori kauzamba gasina mudabanu bajirafidi na baadhi ya maulamau wasuteneo azali harudi hatadamu hamaulida wemna shioni weshujawe watwania kahurende hashuja ekawanidia edini ekawanidia ensiaho abombe kajazala haitwana ukahuzalwa nyo wandu wekayao watongeza longa sinanti shatido wandu wakati wandu wakawanili yarikenanti ya Kisilamu waundi yangu hibola ndana na makonokono na zijavu abonge mshiba wajiri jana banga bo wenji watuma ba je suis mbeni oskwale do Mamadou wa Filibanu o maître Mahamoudungo bonti jubanu ya maposition kwa banu ezentura lanizo huja riono wenji wa hema bavu ya hatu wa haona na wa hadisi wambanga sipreri soventi ilamba ntohole na ntohole ntwa mine kitendea ho kamdia kenamuo haujimdifu e situation iloko mori mndu hamada we mnashioni watwani ya uwanu bwana inu e utu ambaje bainge jana hufanya direct weka yao repartage rishukuria shabon loba nuna huona tambashe inu fursa dhabi jote ringa wezo so ushinda na zamba hutungu hema dharau au kama si wandu razalo ni wandu wako wasawu wa fehanzaya no watine ni wa dalili fuatine ni wa mezi ndio maana sisi tutojwa za mndu kwa jamba humra ekenga rantu haki tafadhali fadilatu al-ustadh Ali Musa Milio وهذا عنده شكريه مانام متكوفو واسونو كايا ميمرو شيلاني وجواني ترفيني هرماي طبعا minawe ama ye hadisi kawo do yajirijana kabatsi mwanadamu wikao ngenda yorumbi ngenda ubinadamu yatusikiti habengwe nge harume serikali nezonongo wekao ndo zajiri usiku wa jana
ishatsonge sana kaanza intervene harme direct ya hoyinu banunga mi hazini amade heliwo nao ngami harme combinaison yo hazini chati parsa confirmation hapa sayinu yo kafakiri mdadabi na belu emakati yanu wende warenge wala wananyasi walone zia sira zaturo hata kidirban wa wararu wata harma magari haringo endao mbeni emasiku ya leo ya usango nzia ningo anzo mwede mbeni aboti kaanza ni parsa communication ni habili ukaya Allah na rongoze na rebehe message rerongoze wa madhamana paske vanu ikanga mahadisi tinda basa utindrongesho nde humrungu eda munge sau mitilili udaba ngwanzo fanya mahadisi yabo ngwanzo ndi waritimizi abo ngwanzo ndi watimizo wananyasi cheka kweli ngwanzo mahadisi bidi warniketa bidi wake radhi waribulie ya eta civili njiye mbeni wandu wafanye zaladhimu ka eta civili ngeka batoke da serikali wale wafutimbe kufuru hauwende wafanye mahadisi wandu wafanye mahadisi ezajiri jana shiletu la shaki haramu sharamdani wana haramu ngarazubutori zambe kabati mwanadamu banga bandu wambukaya haribona jane sifa yo kazi lamba na maburunku aboti wadeya wodo wajideya ukabana mwanadamu de sifa vanumba timba ngabomba abo golo yetu ambayomba ifanyo hazi nabo wala abo na mwanadamu wekawo eke ngajirande kaza tabia za kinyama abo yinyama ngabombo ngadawe mabulama ngadawe mafunji bantu bantu adungo ushanga ukata ambaye inumba tifanyisa jau Mwenyezi Mungu aide hamba shatina mifahari kwa Mwenyezi Mungu amba ukana wala qad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins washiliyo lahum qulubun aynunamu la yafqahuna biha utuhisi utina irumbi utuelewa wala hum adhan tasma wala ayunun la yabsuruna biha watu kwa kuone namna la yabsuruna biha wamukana mrudi soha wani basi ushangaze wajua kutambagazi wajua kufanya jao wala adhan la yasmauna biha ulaika kal an'am wao hayawani bal hum adallu bahata kaire hayawani rahanao yaboka bantu wako atakaire nyama rahanao baba ngo bantu adungo shangaza wandu wakatira kanza risome yongea vyo damina we no karja kana hindu rendere ngamila mishira hanza risome dini yabokerije karamba wizora soma munada ziaishie o anzwede angari mafujari na wangarie sha kaidure jezendo ba wandu washanga ya kwa jaele wandu amba wandu da wabiwa rema wanzoni wa wabali yaoje eleza taratibu fadilatul ustad vanangabo wananyasi mbeni ware maziasi bokukazi jawahiza roha ngabolona yuli shwar malebawa ngaboloni shwar momdu tibalambe wasangi shwar mwendini wasiswa moroni bahifa krim dadabi hende hawatola pitali emakatiano abasa ine confirmation sane parisa wolo hazini fakrim dadabi na belu wende wa warenge watarme magari ya kijeshi hao ngwenda mbeni hokangwa amini okaya ikawa bali yezire we hizo hulokawa wanato na pitali watura taratibu shangwa wabali yao henda mbeni yabo suwango ndo watimizi wandu mbeni suwango enda wabuliwa wanje mbeni wale wafanye mahadisi nao nao yenu mahadisi nri yaba negotiation mitawo hinri kukaba mintwelewa fikira yao waloni yani wananyasi wanzo wende wambe uka wanzo wabali haungu watuka wabahiza wafanye talarifu wende wamlate Arabi Saudite izo ndizo ukayangu watukanza almuradi yonde mission na kanza ni pare rawe rahajimba swalihi rihabiluka hewe serikali kamkaradhi mwelewa baba ni mwada mweka hablo karansi banga mkozo ransi nge majeshi ya Marekani arifu wala mko mikoni yanga Timono we ngone namna liyo hiyo abo ajawa mvuriza uishia ya ukawa ikoni walo marsengo aremoto arabu ili wamangalie bahari wa mangala mizmera wa mranti wa mangamiza warudi wa mkaza rabo shamnyezi Mungu jomhifadhi yabo ezajiri mbeni leo tena ikoni wende warenge mafahadhali ya ujuzi kwa yaparu maulidani na boka sinema na hatutoi hangamia ngasi hunga riparo wandu remeto arabu lisa pesa limangalie wongo hunanga watukuzao oangamizo wanao lelo wende wazira dembeni yabonga bajoka wandu wabiukana ngena mjebaka rifanyao basi kanambia wa mbeni watibulieze na jisizo zinjia arumu mji wa mbeni na waambia ina nitoka ushida basi wagulie heni hena mdu naam ngamindawe garjo to wa ina baidu jokani yo rangalio na nyasi wanu bema buruku watujuarenga na waribulie ike serikali ngamba ukweli serikali ngamba ukweli na waribulie weze shida za watu endelea ustadi ngari na waribulie eta civili ritoweze mali za hatu na zevu za hatu rangalio wana nyasi wasawari timbi na kufuru watiritahe mahadi sabaha bangu anzono wendi wakanze marudati soma zilo kaja soma problemo ni hapa hende na batena mbeni ngondo watahendi beluna fakrimda dabi mbeni hapa ngondo watahendi mkozo wakofanya wasa wafanya zihisa abenge ndari hashirishe rwabeshe message kana mrudi dingo na mrudi le jeshi na rudi mbeni ngondo marende ye objectif ya hanyu mbeni ngondo watahendi bo jeshi la komori
abenge hena mndu wona message yinu hena mndu wishiyozo rambao banu hena mndu riwono banu ngari kozawo zeroho msifikiri banu ngari jibiwa onesijiriyo uzo kweli ngaranzo mashuja ekarifu na ikae hufaija hukana moyo kena mradi sha kwa mbeni kwa jaju hawenda moroni sha mbeni wako fanye mashughuli mbya mbeni wanu wamboka harwaju kawarambio watawa da mlistamuka do rambio etawa nkodo ya mjiriyo ndani hena mndu wabodi no suma mazi wajibu wako defense na kusamuza hao mondani hao mwanzo mbeni warambio wade mnungu wabakisha mbeni waudhiri wa mbeni abenge mabwe message yinu nambie hena mwanadamu ikawa ngena insania ngena mba ubinadamu bwe kubabititi yambie fikra mdadabi na belu kaya na mrudi mbeni sefini zuma kwanza mwaba mzio maulida the objective ya hanyu ekajazilwa ya fahafu ya kusema kosa na mbulie eta sifini ndiye mbeni ema ulama ungwarongo zote minyi hanishominya na mbulie eta sifini ndiye njie mbeni wanaama wa Komori kaunga mnunga bwe director ya fundi fahari hedi mdu joni ishia banu na mpartage message nata iwaswili wananyasi walombeni msikubali mahadisi abaha karutuanza mahadisi sinamba mdu na mbulie eta sivili yole message ya mwadu ya bili tizamba janando uka ila wa mayinu ngamwiru hema ulama wangoma ulama uko hende katira rarongo wa ambao harika rwade yao da kwesabikiza babanu Mwenyezi Mungu hamba ukaya mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara hamampunda za dhahabu leo yinu ema ulama urlo nao amjisubutini wavumbue bego wabamido wavumbua ema ka Salatman Abubakar Salimani Ali Haji Bajrafili nganyina ilbu izo kweli shanganya hama punda za roya dhahabu kama tujue kimamlonio kaya problemu ya Komori ya jirimbeli jana na problemu ya dini yema na mlona ilmu msada mahadisi nyingine maulama wa kuhadisi mbeniri na doktori Abdul Hakimu mabanga ina ilmu ya maulida mwanzo yazie na madema jeneza argument zozie maldati soma chatukampe jeishi kale jeshi la rabbi hokaya zejazadi ni jeishi zejaza za mila na jeishi zejaza ita civil jeishi abombe katikapata hata faida yode alama yoka kweli ngarumao ni daula ikao ketina hata mbafaliki ikachurwa hicho ya utadamu na sirisomesiwa haruma suratul jinn wa anna al masajida lillah eyinu wakauta ho andu watu wa parisa huo no jengwa jugeje onje watamba zize vitri na bwana wanzo waswali kabo joto ngabo baridi ngabo mvua tobi hamada zila mbazo ziklasi hindi wandu wanjia ngabo aya wa man adla mimman mana masajid awasa kabatu joda yongole fada sika kabatu yosubutia sujudi asibabu de sajiri tazila edamwiti yomsirino wandu kwa tujua utwabaje wandu njia mengwa taho wandu wende hata wanjie msiri wapasue warudi watowero engwa boje ne maulama izo bidiwa mwanama Fakhreddini karitiwa jeni wajoshanga yando wana nyasimbe se walokomori watonezi jiriyo ya tabia wana sijana wazirenda jana homjini mbeni ilande tabia ilone le jeshi la Israeli harmonti ya Palestine ya bolewo wanwandu bekawo ngwatimba ukufuru ye bazi de dini ya alama mwono wala wandu wafanya manifestation wandu watanganyika wafanyie sifati nabi ikawe Komori kamili yo sharia halafu mwanda watu waona omsiri umdende ndowendri lewe mtume hamba ukaya wakati ya kwenda Maka ende aranganya hamba yemdujo zingaral kaba wo amin fa huwa amin yemdujo nja humsiri ni fa huwa amin ya bwana mbiya ambio anja msirini abo hadu mwesu ala hiyo ngamjorigeza wala wananyasa mbuka wajuka warambio watawa bali banu watawa era wesa mbiya anja msirini apo gwanzo ni dahu yanzo yabo ibidi waonoka uyahanja msirini tarimde tibabu yako na bandai shawa mdungu wa mtowe roho kawe basi hao watowe wanadamu ze roho za hao apenge mwana Fakhreddini marhaba menji holiho de risala wa ibeha do kagela simio sonti pia riwandise rizie mafujari wanu waisa wafanya izo wakauhanza warende wandu zirewe watraumatizo mji watia wandu gazi wangamiza wandu walonele pefu neshi haya abasa inu wenyeze fami watwengeza kabo nyumba sanja mdo. Par contre ekare ngana rumeze rezo sosio wemna shioni wa dini urudi nga warmo starabu ngono wandu haina mdu abasa ngo twamba je sumbeni eba yode ndongo ya kauri lazimu na juzi banu lione mabavu pia wakau declare ya uka lazimu ngarishia wandu wenji ngarazuri mdemete alureri rimone serono solemengu ebo wakati wa uka itandaya waziye mbeni waturotiwa wavurize zigongo wavurize mpine washili mabavu pia ukawa wabulie eba yode yabida hoyabugaro uka makara jafanye sa lazimu uka nambi ukana je sumbeni basi nabonga mina maye zauzi yambeni watiulwa engwa joto wangu hamde wabire moroni wabire itandaya wabire washili wabire ihopia wende hata wa mitamihuli wabire mbudo wa wafili
rari cha sisi zikongora zia kwa mtede muone nyasi baba no wao ambao soma maudidi na mwede mandwachi na mwede miji mindwachi wa mbuliani na mwede ikoni wa mkubaliano mpulani zigalekeni na mwede msamihu uli modo sha ngamchwela hafu ikabla zimu iko wako muri wafanye na boga matamana walo komori raona wa prepare usikwale lo tena waja Mohamed alishwali kayao wandugu ambao wede dwama na mhu wahi francome weime ngoni mwa hazi walo yabo ikayao bayi mdu amana bijukana mekana ezatende atampaka lelo binja jibi wena mnenti ya gouverneur shanga mtokana kajakane ni yabi yinu no ushenzi no fujari wasumani mkababu tuambia Metra Mahamudi ya lo Faransa makatiano Mamadou ya lo Faransa makatiano Hassan Ahmad mzee Ashirafi no wanyanya wa siasa onti pia tuani karisana dai mshenzi ya rengenti ufanye swa biazila bavuni mabo Mamadou hula fundi watu Yusuf Muhammad bana razidano wanyanya wale hula onti pia tuambia ndongo dazibi kwezi mtukufu ili oandwa tuwe soba kibano mu Facebook rudwamba cha si wasida mina we na barufu na alikari na ebidi fanyeje banu ilombo wana wajokana bana basenu usaka ripase au vitesi karifao mamhtaram shakar na uyeshimba na sirumba watukufu Mwenyezi Mungu wala qad karramna bani adam yode risala ya Musa na kanzani uzise fadilatul ustad Ali Musa ya message ya hangu no wanruwa nwati pia tibeha usukaja na shaka mtuiregeza bana dokange bidio heni ulona mru ya kubali ngeladhimo ya habili ukange bidio rende mbeni ibidore ne mbeni be revolution isa ndi sambeni ila demori kubaluka henda mbadu balo mwanadamu share de mbeni lewe milango ibalwa zerongo pia zibalwa shanga jongo da taratibu yokari shili mbeni tenati habili hajiku ye juma ya maudu pia waraswa le juma mbeni mbata bengu solo mjini hawe kanga rabo kweli na rijuhera ngo basubuhi rijeneze takbiri ratarasuli mbeni rasuli tena wandu wa mbeni sisi le kalima sisi manaranzi hawo kaya ngana rirengeyo wananya sukaya mranzi wakange mbeni wezo kweli anziha shangaranzo tena wandu wake hivo mimi ngamina message na janza ke sisi rongo banu ramirawe twarulone resolution ino ila demori habili parce que ambassade ya Komori lo Faransa banu ngila demori baye lione usikitifu wa hatu ngila demori fanye usiku wa solidaire wa hedaraone sokaya no ye barozi woi ne mbria mrungo javanu ne kufuru etimbao harume masiwa leo se pro e ministre d'affaires étrangères bange maudu rendera ibaye ngeba anu kwa pokatini nge video ide abalwa nge video rendera ibaye na warenge warifunge leo na rone sona ya solombe nukaya ngasema da emanar e different d'abord so yiho sha leo na rendo ambassade leo polisi ya Faransa na wajiwa renge ya akozi da borambukaya ze kono za jirimbeniti haki leo na rukubaliane ha soti pia ukaya leo hamada ne leo arifunge leo ngasta yari hamada arifunge c'est fini na rukubaliane soti pia mjerende babanu izo rabo keno kiri wa mzimaende shekarwa na soti pia rende ngwajori funga ndadambe polisi ya serikali ya Faransa ukaya na mdirenge mrifunge sheke wanguda wanu kana ukubali wa rende zinu se no trop message na ende yodi na johujibi wa dengeri dunga na pia sonti pia rero ambassade de France ambassade ya Komori rende riba ya gadora riba ye keti na faida belo hunu ifedari hunda wendi ni wana nyasi ngolo hifa message nge bidoi waswili inshallah taala ritanganyeri wonane ribanuga ne rendo ambassade rende mbenga ranzo riba ne balwa besho siku jima biongo siku jima no yo abo risala iwaswili bese tukabla simuto emna kalima mzima wao la ulo hunu ulo UNESCO na ujulo ha bazirafili amba ujokomya mjomba hengu jompashe hitwa ujomwambia jiholiho deza jirisi wani mjomba helelo tena ngeri la hani mwana mtukufu izo njoma mbia dokaya ila amani yakahi habili tsainija leo ngari wanawe amani inda ila amani yakahi habili ukaya tsainija abenge amumboshelo marahaba ne ilmu Mwenyezi Mungu yamnika ne plus kawondo yaloniyo ukaya inda ila amani yakahi habili harume marengwe raye rowanru ikawo muhimilia wote pia wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan tsarafna ya akhi al-ustad Ali Musa Ahmad namna ramonisani wimru shujaa watwani ya ikayao kade longe shujaa iyo keja shangaza wanro au yabo mbe kajazalwa ho hitwani akawe imbabahe mongoni mwandu kwa wanidia nti abo zilo muhimu abasa inu haina mtu zilera ndongo zinu mbeningo waona nao bazima abasa ikaula zimu haina mtu yajue izo yabidiri zifanye makatiano akaka na ujawula zina mna inu ridwa manga simbeni ifori fanya ndongo ezijoka ujirizi jiri ule menguwa zijue ezenongo za kishenzi za rilwa chana ni azali yabo ngebidio riparane haraka rijueza bidi kwezi watukufu ili wandu wanu wendeza udingo siba kwa na ubaki mtuma bana wandu wanu ngebidio wendeza udingo siba kwa na ubaki mtuma bana abongera mera mshe
ikaya ukatuji wani sijirio na mje namna ya ukarifanya rijua sonti pia rende ya ise ambasati beron biesa bari wanu wari fupi abange bandika ujajeri timiziwa rijua kana riulu wa Faransa rifungwa pia asibabu de situation ya hanyu nele fuja ridin